Susapua kamay dola. Lao. Kamay dola da iya nada silebe macau. Lao. Nada de silebe macau sono nonia. Hai nonia de fuki. Lao. Sika. Lao. Mose hase. Yai ba lawani. Abai iku kuwa. Jam jama soni habalada merisi. Lao. Ai racu. Lao. Mela kuro ipanua ninadas lebe macau. Lao. Ya ia to bapawa lele. Lao. Bahili salawa Laila nonoma ninadas lebe macau. Sika mo baka araw ba dura o masih rala pakai ba tengah Lao dan ya ho so nama danoma raco Lao ifa tenge niha baba no fu ni nada silebe macau e vai sa ide te mani ha mena na sutio Lao ya ho me mo fa tenge niha laru ki tenge nama danoma raco merise fo laru kenya da silebe macau ya ya laru ki bala fae mamme ke nasi de nama danoma raco merise fo Lao hai wa bane mai na das silebe macau la fati pa ko na no mo iya ana no mo mafakai ba astenga bu masih kita papa ke no Lao dan buru ja ke no nama daraco merise ono matua ke mo sika Lao dai ke poto mo seka po ya bermeno soal meno alua bahasa radu Lao banua ta amadaraco no ma merise fo cita nasi Farir bulo ira Lao bermaira bangai ni ha Lao tau bapa walele bahili salawa Lao berbahili somnya dati silebe macau ya bala irongo ina danoma silebe macau balala sota amadaraco no ma merise Lao dan fatwa le ofeta cango balu alima ke kenya no ma itu naide keraco Lao ya bermeni hasibatuan ina da silebe macau ita bakeu sapasi ifobar ihabushi pa yala mo to alini ha abai ono no ma ete kenya fakuluko Lao to har me to are chango balu kenya bano ya to yo ya mo ihna ke aka kenya no notre fatwa le mo fan ono no mai ni habushi ni baba balo ke ngoma ma ushe Lao hai wa kono no kono nani eno ku dania na mo fano mi bơi sai ki fu lo ke na mo ruki dania no mo tra amau chef bơi fa ko trau ku dano kami tahu ku Lao ite he ono nya no mati lawa ina ya alu mo fano ira Lao memang la rupi chef tonya mano hapali hanu ni hanu ni nada silebe macau kunya palu ke ngoma Lao abak de no ma ina no nada silebe macau ngoma Lao ibu hana le mana buli tau ba ite mama ya baju cak Lao ifa khale yo heso dan khu Lao bagi no tai fa khale ya dan khoda tane chi so inanya ya tane ina da silebe macau po mo to bali ya balu ki ngoma meila ho amada no mangrise ku yo ama Mới limo trau silebe macau miri tau bapa walele i om roi ta sarda dumi Lao ia mai tata suba tau silebe macau bapa walele bahil sawa Lao pau karoji kau fai rabato hare
ira sardadu mo baila o heba Lao. ya o feta ira itu bapa wale o fatwa le na o feta ira berila inada silebe macau berni hasibat Iya iya. imane yo ya bacan mo ya o Lao siap. yo heba salala mangira-ngira ko iya o feta papa makeli wa ine rasardadu moma Lao. umau au rasardadu yo moli mo taka silebe macau Lao. mo be ko mapaloke Heso cicu hundo momo. Lao. Meli mo taka mo ayat aka. Imane silebe macam mo mai iyo. Beres atau ya ke beryaivan. Iya iya. Yo laumi beni ayawa bapan waku. Iya iya. Bahili salawan mo dete hili salawa yawa. Ya dete hili salawa he. Lao. Bapa wa lelisto. Lao. Yo beni ayawa mi bawa to bapa bakuli. Iya iya. Afa ni nada noma esili na chau nai be no noma berasa pu sapu ala sangai koni Iya iya. ifu li cui mo halo baka bad nada sili na chau Habis saat. so tratu yo hebai sa aka vokalai situ besar dalu iya ho halo mau sake mau ifu baru mau noma ya Lao. Memang info baru ini hofi bernyas batu. Iya iya. Mai tahu pagi. Mai beba pecua. Balebu pecuan ide cuan. Iya iya. Di mana-mana kota serdadu tu. Yo ica nak mau kumito, we benya ya watre. Iya iya. Ica kami mito. Ya le mau no mai si mai ha, mai beba. Iya iya. Bermo som apa le pecua mito keni nada silebe macam. Ber yang miriawa. Iya iya. Ica mito we. Lah pakai kai bermo sopar. Iya iya. Pakai kai mau no mai. Iya. Jangan mau itu kesadar. Iya. Pakai ni terbaik kita muy poki real sukupan. Iya iya. Mau bikin atau kita sadar moma. Memang kena kera ciu kupan ngono mati. Lo mau itu balik irakara. Aduh. Atau dania kara situ bawa lele bakah hili salawahe. Atau oleh itu bakatru kara mau sotro. Nih hasil coba likar. Nih has to balikara sardadu numa emirisi sefu. So subo ina da silebe macau. Adro cerita lawan nal sufur hanaba oleh kara itu. Adro. Jadi yang menjadi pesan moral kepada kita melalui cerita ini yaitu pertama, kita harus mengingat dan melaksanakan nasihat dari orang tua kita. Kemudian kedua, kita harus bijaksana dalam menghadapi seseorang. Tidak mudah percaya, tidak hanya dengan melihat ketampanan, kecantikan, kegantengan kita langsung percaya. Dan ketiga, jangan menaruh dendam kepada sesama. Demikian, terima kasih. Ya Allah.